Яндекс.Го поляда жүреді. Яндекс грузовойды поляға заказ қылып еді туғандар. Арбуз жүктеген. Арбуздар қалып болды. Бішкектен чүйдің арбуздары бышты туғандар. Өзі арбузға келдік. Бірінші рейсін алып кетіп тоғыз. Ассалаумалейкум. Асанов каналының көрушілері, қатталушылары. Қандайсыздар? Машина шаңып кетті ғой. Бақышқа бір 4,5 тонна жүктелді ұқсайды. Арбуз полный жүктедік. Яндекс бүтті туғандар. Базарға шығып кеттім. Арбуз қоған сатқаны. Көріп жаман тердерін. Арбуз полный үстіне жүктеп жидым. Қолдор кир болбай қалды. Арбузды қарағаншы. Өзден чүйдің арбуздар бышты. Қарағаншы. Чапқан сайын чапқын келеді қой. Мұндай қылып. Мұндай бірісі поляның өзінен үзіп қойды. Біз өзі жүктеп кетіп отырмыз. Bir bala alba gelip otururuz. Özleri jardam berishdi жүктешіп. Атак полядан 10 сомнан алдық. Бағасын айтып қойырайын, а? 10 сомнан алдық. Еми алып барып елі қатар лет сатабыз туғандар. Өте қымбат емес, өте арзан емес. 5 қолды тықпастан өзіке жетерлік қылып, үстіне кішіне қошып, анан сатабыз туғандар. Ошол андамесе бұйырса кеттік. Чүйдің арбузы бышты поляныкі. Азыр автобеске барабыз. Кечамаяққа кіріп, КамАЗ кіріп жүктеп өттір. Автобеске барып, аз келатып пустой тартып келгенбіз машинаны. Пустой весі машинаныкі 2 тонна 363 килограмм екен. Аз арбуз жүктеп алып, қайра беске барабыз. Бияқтар беле уже бұл екінші орын ғой, бірінші орынды уже орып түскен да. Машинаны тияқтан бұрып келді, мен дайын шықпаса, бұл жақтан резко шығыш қиын екен. Бәйге мұр болады. Яндексте. Яндекс что-то iştey aldım ұқсайды. Машина отырып ғой. Бірақ ол усиленный спринтер. Машинада жүктеді. Жаңытып шығат қой. Жаңдарып қолы. Кеттік анда. 4 тонна 360 килограмм түстіріміз. Білінмейді машина. Алдық, жадық. Яндекс.Го туғандар. Егерде Яндексте іштемесеңер, грузовойдо, экономдо, комфорт плюс, бизнес, даже пешик, курьер. Любой тарифті қосылам десеңіздер туғандар. Эксперт таксопаркына жастаңар қошып қоғыз туғандар. Яндекс іштейбіз, жоғы. Аз емен уақытылып, дарбыз сат тұрайчы, бір көрелі бияқты. Ол болса қайрат таксиге өтем туғандар. Ожа сілер, если Яндекс грузовойға же Яндекске іштейм десеңіздер, анда экспертке жас қыла, чал қыла, қошып қойып, сразу іштей бересіңер. Пока мен жоқ іштеп тұрғыла, мен дағы 3-4 күнден қайрат шығып қалам туғандар. Анда мәсе эксперттің күтемін да туғандар. Экспертте жоқ іштешейлі, Рабочынан тозғаның үшін сізге белек. Рахмат, сізді көрім да. Пробка болжақ. Рабочынан тозып келеді бұл байкен. Арқасында тізіліп қашқан. Şu герой байкеме арбуз подарить етіп қойайыншы бір. Ассалаумалейкум.
Обочинаның тозғаның үшін сізге белек. Ой, рахмат. Сізді көремін да, жаңа такси қыласыз ғой. Салам алейкум. Эксперт кейджи таксопарктер. Ооба. Асанақ кейджи. Ну, обочина тозып бергеніңіз үшін сізге şu bir aruz patates etip koyunç. Jep koyun sadece. Çoğun Şu aş bolsun. рахмат. Келип туруңуз ушул жердебиз. Мына эми жүзүп экен да сиздикичи. Мен деле өтүп. Ошода патрат эле кетип калсаңыз болот да, чаңытып. Эми антпестен тозуп баратасыз. Ыраазычылык сизге. Ачык анан азыр мындай өтсөң да жаман көрүшөт да. Ошода. Каргышка каласың да. Ошода азыр уже уялып деле калдык монтип өткөнөчү. Булар канча уялбастан кетип атат билбейм. Ошон үчүн тозуп кичине эметейин дедим да, чаңдап да. Эй. Обочинада балдар жүрөт. Ошода бүт эле аяк өзү пробка болот. Баары ушул эле тептери көрүп эле сайылышат. Баары эле умный сезет өзүн. Ошо болбосо патрат эле өтүп кетмекмин муну мен эмне подпискасы эчтеке. Ошода сезбейт эчтеке. Ошондон все. Чоң рахмат Аш болсун. менин ишиңизге. Келип туруңуз. Bir aruz patates etip koyduk. İşte bu görüntü hakkı hemen yüzüyor. Обочинан. Bu bakayım o uyalmasdan gidiyor arkasından. Andan giygiler dağa. Обочинаны götüp. Arbuza gelir eser. Arbuzdu mes tavıp gelip koyduk toğanda. Sodan başladık. Arbuz koğundu. Dizip koyduk. Olacak Almatinka götözü. Пробка болот азыр. Кеч калып калды. Билесиңер, Алматинка безме азыр. Жаңы мост куруп аткан үчүн сол жак пробка болот. Бул жак кайсы жак десеңер, Алматинка көчөсү, Алматинка 545 Б-дан. Кайсы жактасың, кайсы жактан арбуз алып кетейин сенден дегендер болсо, Алматинка 545 десеңиздер, ага асыл таштын бет маңынан отурабыз. Жолдор пробка. Күндө эле ушундай пробка. Толтогондар местный чүйдүн арбузун көрөлүчү бир сатып. Буга чейин Шамал Сайдыкын сатып көрдүм. Шамал Сайдыкка жакшы кетти азыр эми. Чүйдүгү бышыптыр. Ошо барып Колиядан алып келдик. Эми айтасыңар го. Чүйдүн чүйдүн деп коем, таксинин акчасы буйрубайт, такси кылба, андай мындай деп комментарийге да көп жазып калып эле да. Байкелерчи. Таксинин акчасы чогулбайт. Туруктуу жумуш эмес, андай эмес, мындай эмес деп. Ошого мына жумуш алмаштырдым ошого экелер. Атайын силер үчүн бир сода алып көрөлүчү. Шляпага көңүл бурбайсыңар. Колияда мондай ысыкта шляпа кийбесе, шляпасы жок эле өзү капкара болуп кеттим. Капкара бүйгөндөн кийин шляпа алдым го мен дагы. Ошого көңүл бурбагыла. Атайын заказ менен Турциядан алдым да албайм. Тамаша туугандар. Ошол азыр эми ошо такси жумушту өзгөрттүк. Буйруса Яндекс эс алып атат. Яндекс эс алууга коюп азыр соода тармагына чыгып көрөйүнчү деп өзүмү бул жактан дагы сынап көрүп атам. Бирок буга чейин соода кылып эле жүргөмүн. 7-8 класстан баштап канча бир 3-курска чейин Аламидин базарда арбуз коонду сатып эле чоңойгонмун. Ошого өзү билесиңер, могу түштүк жак соода тарапка мындай шыгыбыз көбүрөөк го. Ошого мындай арбуз коон алып соода тармагына чыккым келди. Ошо азыр алып саткан убагым. Ошол туугандар жумушту өзгөртүп кесипти алмаштырдым десем болот. Азыр таксиден соода сатып өттүм. Ошол туугандар видео мындай кыска болуп калды. Видео жаккан болсо лайктан басып, комменттерден жазып койгула. Буйруса эми ушул арбуз коон сатып болуп кетемби дейм да. Болуп кетсем видео тартпай койма. Тамаша. Видео тартабыз, заказды тартабыз. Өмүр бою тартам го дейм. YouTube'га мындай видео тарткан мурун вообще жакшы эмес, азыр эми кичине кызыгып, жагып калды. Сөз байлыгым аз болсо дагы кичине эптеп сүйлөй берем, ошого дагы колдоп, лайктан басып, комменттерден жазып коер эле. Дагы кичине сөз байлыгым көбөйүп, кичине чоңураак блогер болуп кетермин. Силер колдоп койсоңор туугандар. Ошол туугандар, ошо кыскача видео болуп калды. Лайктан басып, комменттерден жазып койгула. Колдун кирине көңүл бурбагыла эми. Ато сыра эле комментарий жазат да, колуң кир экен, колуң жуубасаң боло, антсең боло, минсең боло. О, кийим кир, кол кир, бет кир, могу шляпа кир. Жумуш ушундай экен эми. Адал акча тапкың келсе, ушинтип кир болуп иштешиң керек экен. Ушундай экен. Жашоо ушундай экен туугандар.
такси кылып келдик Москвада, таксиде иштеп жүрдүк. Эми кичине убакыт биякта кичине жүрүп туралы деп эми ырыскыны ушул жактан береби деп ушинтип соода саттыкка чыгып калдым. Колдоп лайктан басып кола. Келип арбуз алып кетсеңер болот туугандар. Менин подписчиктерим келип кеткиле. Бирден арбуз алып кетсеңер, могу машина бүтүп кетет. Бул машинага 4 тонна 260 кг алып келип турбуз. Бирде бир 3 тоннадай алабыз деп бардык эле. Ошентип 4 тонна 240 кг, 60 кг жүктөп салып турбуз. Ошону алып келип сатмай. Пока что ушул жерде болом. Башка эч кандай план жок. План болсо айтам туугандар. Ошол туугандар таксиге кийинчерээк чыгабыз. Азыр эми могу арбуз сатып бүтөйүн, сатып бүткөндөн кийин чыгам. Ошол баарыңыздарга салам алейкум. Видео жакка калмаса лайктан басып комментарий жазып койгула. Мага поддержка иретинде. Ошол эле керек мага, андан башка эч нерсе керек жок туугандар. Аман болуп, тынч болгула. Баарыңарга салам алейкум.